21st Clinic Esano Danchaya. Yawayade Bebrewo wa radio sono. Yatu hwa dansie bebre se 21st Clinic etumisa. To say eye esichire yade. Akoma yade. Osa awo mu sensem. Enamu yade. Wachika se eye wuya etutu. Wene so ene briwo. Wojonso ntentem. Wo honam nyina eye wuya. Wotifa edwaw. Wene echi epopo. Wanofa ehihim. Wonaina wensa ayetitriti. Ana emoye dududu ama wuntumi mpeja. Se eyade nkoa na etete wo efri wuti beka wonayase. Na wo pe ayaresabia ede no kredi besa oyade dia. Eno ane 21st Clinic. Minim anamondodo awotu efa wo yade ho. Eye no kre se wo do yade achini ache. Nanso kawa komato yem. Efri se 21st Clinic eye ayaresabia Ochewo no waji na wabusuya no krampo so bibia ekoso de Sompa 106.5Fm enwumre ya satna CBM no sia no ebo pemu ekode akosi se no nso bepemu no eye healing point apomoden church dwumedie mapa ya Sompa ye de besom wo se be ya bibia so wani beba ho so amo ho se bibi tichima ewo nipadua ni mu anase bibi nkoyi a sebe ya obetimi abo ho so na nipadua ne mo nso no ahoɔden mapa etimi ayawo ne wabusua edia na dwumedie Sompa TV ekremu sanso enatra 1 TV nso efa yen ada affiliate ni nyina so Sompa ema ni nyina so etu esomo do ani kyeremu asante mantamu a Sompa 93.1 FM woti yenka ewo ho afa Sompa 98.9 enso ewo sunyane Sompa 90.7 ewo Nkranza Sompa 106.1 FM enso ewo Techiman afa Sompa 101.3 FM wodoma takwa 48 yen ewo Sompa 101.1 FM ena takra denso no Sompa 103.3 FM woti yenka ewo ho ada affiliate nso ekura dwumedie wesemu yemfa seda Emma 21st Clinic the sciatica expert wonom ena ye boye chidom eboya donte sebeya dwumedie ye fo apomden ho nkyerɛkyerɛ ya to ne din se healing point no abribia yetimi ede ebesomo medi di Oheneyere Maame Yeboah Asiamah bronya obetimi afrɛ mabrewatia na enenso odonfo no aka yen ho ama wadom aboa ye Dr. Sixtus Ofri 21st Clinic Tantra Hill Runabout ho Accra Hase nom no branch ho ena ofri ebaye na eto de bia eya na niema ye bisi basa wa abusua ni mu eto de bia ya na otimu se abusua ni boka pa ye hwe ni mu kwan se ensa beka bibi ewa abusua ni mama abusua na nigie etimi awie peye na so ni nyina mu ya na akwa ye hweboada enkuma afo timi kire won se edigu akuma so akasa enam so timi ma wadiguo eba enne de dabe maso aye ba bebobo ho ne etutu ho asere no eye infidelity anase infertility ni nyina no se awo ewo awade mu asetene mu no ya na akwakoye haw ede na ya na ede we se nyina eba ne Dr. Sixtus eba beboa yen ame adoso mu apense mu de eni kwan se ye yo de wo se ye yo ni atochema no yetimi asiesie no amasa ha we se nyina da eto etimi etwa Facebook no ye live obetimi about 21st Clinic ya wo Facebook on sabeka yen anase bia Sompa TV Ghana ana Sompa 106.5Fm Accra YouTube no so eya Sompa FM live decoder no so wutie yen eya Sompa FM na bibia so etimi akoye e de amayen doc me pa cha me mo akwaba na wona mo te sen ho ayefe doc mi awe ni so maye ai na efie boko de na asuye nso e ejuma ikoso doc ya nche ho sania mesi ebobo so no to da bia ya na sa na ma we se ma yeti ni so di awerho wa awade mu pa obi won so krampo no a be hu se ayi ya fra ni sen ayi otwe baba ko bi apese baba ko ne di nachi adanya e bi nsa mabiem ya ka se infertility krampo ne de answer na no 21st Clinic
boye nkyeremu de mutimi yo ewo ho pa ne tito siatika ne de nim se mutu ase na nsen ya de wa hodo nso so mutimi ya de wo ho wo ne sem no betimi aboye mu nkyeremu ne nkomo kakra nsa ne aba we so. Okay, 21st night edi djuma bebre na se de we odi kan no yale a ye treat ye ho ade pa ye otro asentini a ye ya fa osre ekosi unan eno na ye ho adwuma pa na oye obi a wo pain related condition se osisi na ye ya okotodwe na ye ya onante a enye yie wo de ba ho no ma ye betimi aboa na hypertension, diabetes, cholesterol and our person manage with the bahwa you should be drew and manages our conditions no want some baba can say I know your issue now for home dying na yamboa say typhoid, stomach ulcer, any infection be I will biano what the bar you will draw a bit media mawa home toes and massage no so about person obey or bit me so over trust can now I share or pumodin or body no qua na or honoma obetimi abana wa betwa scan na wa check e nipadua se labs nso a ye labs no bibia e wo yesoro ye ho no and so be person wo hu mo akra ase no dem say tantra hair run about to tantra hair run about and na wo ho na ofri ba ye e wosia obetimi asa hwehwe yen e wotema Romaikale kasafo no na chi wo pe ka so a new market obom road ba bia yisi office foforo no ya ba bebie wo ho no ne hwe ni mu ho pe e na ye wo sanso na kuma se ehwa overseas ye ben Timber market ye ne Sompa FM ene wodan kro na mu sanso na Sunyane regional hospital first gate ni hwe ni mu na obehu yen tachiman Sunyane kwan so GN bank dan da ni mu ye ben Agenkwa FM na nkranza so children's park ho anche ho na obehu ye takwa ye ne Roman store so no na edi enhwe ni mu takra de afie kuma number 9 taxi station ho enso ye wo go so abotan so ye ben Success FM brekuma mangwase ye ben Chris FM oboase council quarters call junction so ya de a wonsa ebekan yen medofo pacho bomodian na Fred doctors no na woni wunika so bom de ha wo bia ne titiri no siatika no wodi onante kakra bi wo si enyini nti no kwa ba ko mienu no watu no wasa agina ho no waso kotodwe no ahome ansa no watu aso mesro wanhwe ye ebekan wato dem emane 0540 311 311 0540 311 311 omuni sciatica expert no doc ene infertility ye ka infertility a boye nchemu ye de ba de madam Oheneyere ebe ya yie pa se wo ba wiase na wakwa abira onni obia wachi maybe dachi bi na obo odin se me maame ni ana se me papa ni se wo ye obia wo ye musician na wona wu a still man for te one omo te voice enti still na omo kai wo be se me ne wa eti ha obia nim he ye wusisi na enima wo hono ma obia be 1 month 2 months 3 months dan fofo nyina be yira fiu o maame nso mane 1 year o papa mane 1 year na odin ya irezi bushemu na odin ya pepa bushemu but o ba wo hono ma at least oba ne betumi abo odin se o na me maame ni na still na no o generation eden e wo hono na we nti eya na ye ka say pre-conception counseling before say we wide dream say obawo e wo say o je counseling say wa wale na say on wale e wo say otimi nya counseling na onya guidance bi na wo chire na wo ti onipadua na ase na wo ti awo na ase na wo ti ase say process a body be form ansa na otimi nya ba eni nti wo ti ase na wo komu a wo prepare ho wo ye ahombo a oboa ho ahonam ne mu spiritually nso boa ho na afi de nso nourishment bia wo so ye bia na boa reproductive organs a ebitimi aiden conceive na what manya eba no ho hia pa ya na mostly no ya advice say before say you adwon so bowo no kona koje sa counseling no hospital bia nurses no doctors for ho no ma umbetimi ama o sa chire na what ho ase say my ready say meden me be na kwan we na me fa so eden awo enema we na wo say eden wo ye answer na widen wotimi eden awo okay enti fa yewra mu wo na hodo ni chichemu types say ene ye wo ya na ye ta kan fertility obi a won ye nko aye si infertility ye wo types wo mu ana assess doc okay say ye kan infertility ankasa
ɛyɛ ɔbaa anaasɛ bɛrima a waduru HI anaasɛ ne fie ɛkɔ anim a oduru time a wɔsɛ wotumi wo na awo no nyɛ den ɛmma watraya na awo no nyɛ den ɛmma na ne ɛyɛ ni sɛ wone ɔbaa ɛda dem for 1 year 12 months na awo ama a nyinsa ama a ɛna ɛsɛ infertility do continuously anaasɛ continue we have regular sex ukona waba ukona bi distant relationship ukona waba ɛno nka ho woni oba da dem na mutimi have regular sex na otimi da emu di mpamogro etro aso saa for 1 year for 12 months na nyinse ama na eka say wo de no wo ye infertile wo ye infertile say we da say ye bema ana so ye oba na dodo na ye di blame na e de to ema no but ye mema no so ye wo problem intended no ye kasa no be more to female side next week ye ba ye be kasa afa bema no so a side na ya say doc ya ka boni ya na eto da bi a na bema ne nua ma no ma betu agu ema nkumafo yi so yi ni nyina na mema no so ka ho bi na ɛwɔ na nkasa no ɛyɛ complex thing sɛ wohwɛ ne nyame ɛyɛ ansa na yɛ form nipa etimi ba wiase a ɛyɛ hu kakra nti sɛ obi wɔ hɔ na nipa na awɔ ne ma a yɛnya botrema no ɛnyɛ boapɔyɔ obiara pɛ sɛ obetimi aden obefiri saase so na obi wɔ akyire a ɛyɛ ne ba nti sɛ awɔ ne ma a ebusuafo no monya botrema no mo ma ne pressure bebree ma nipa no adwendwen ankasa betimi ma awɔ na ankasa no ebe de ne ma wo nti yɛnya botre yɛ na ɛka sɛ nyame na ɛma ba nokre sɛ wohwɛ kwan a nipa ne fa so a etimi wo ne dia sɛ nyame aba mu a entimi enye possible ebi nso nya no easy na ɔmo sɛ no nti dia wo a wo pɛ awɔ no ɛyɛ abotre na ɛwɔ sɛ wotimi hwɛ uduru at the age of 18 ɛkɔ kodu 35 ɛno yɛ period a oba anase berema eye ready a anase one oba ebema hia mo hia mpamo di mpamo agura awo betimi aden aba na emom ye ka se regular se mo da dem de bia no etroatro aso saa kosi 12 months na enyi se ma ye ka se ode no eye infertility ode no awo no untimi enwo bi but then e problems bebre nyema how bebre a obetimi aden ebetimi aba ama saa awo no emma na all can types ye wo primary infertility sa primary infertility no awo a obi a on fanyi sen da onyinsen da abra wa dru time a wo se on fanyi sen no wa try bia nyinsen na ye den amma kora da nti won fa afro da wo ye be ma nso a onyim obi ba ya da eno no kire se wo de no wo primary infertility your secondary one sa secondary one wa fanyi sen pen asai ɛna wo sa pɛ so panyi wo fa nyinsen ne mba bio anaasɛ wawo ba ho wawo mienu na wo sa pɛ nyinsen bio na nyinsen ne nyɛ den ɛmma wo yɛ bɛrima nso na wanyem obi na onipa na wo anaasɛ wo yɛ mpo a na wo sa try second one na ma a ɛna ɛfrɛ sɛ yɛfrɛ secondary infertility yɛ ba ko mi so wɔ hɔ no ma ɛno deɛ yɛnim deɛ ɛkɔfa bae on explain infertility yes the cause no yɛ idiopathic obiara nim nanso awo ne nya den emma awo mienu nyina try emma nti ye hwehwe mu bia bibia yɛ okay but awo no na enye den emma doc obi wo ho aya na opese wo fa yafunu is there any steps a ye fa so a yetimi emma nyinse ba na say ye nsaka ne ntem steps ndie edoso before say oba be wo no ana say before say oba be nyem efiri adwen mu yeah, mema any emma ne nyina afiri ya adwen nti sa wa adwen no say bi to chima wa adwen mu a the whole process asay the whole process no asay bi to chima wa adwen mu a bibia whole process a obetumi afom na wa afanyi sen no asay nti eno no sa no say oye bema we oba o sa how no betumi aba aye hormonal imbalances due to pituitary disorders. Na sa pituitary gland amekan ewo ya adwen mu. And na initiative bia na hye ase started producing hormones a betumi amanyi se na den aba. Ovarian function na etimi eno aboa ma ovaries no etimi adwuma. Enti wa adwen mu pituitary gland produce hormone na ye friend follicle stimulating hormone. Sa follicle stimulating hormone no na be kokko stimulate ovaries. Ye mfa na say ye wo obi a na oba no onyini koduru ne age of
9 years ekwana nipa no hu say ne nufo no start ye den ebo bo hu say ne ba bi start ye den efunyin bo hu say nipa no ne voice no start say esisa bo hu say nipa no ne hips no start say ba na ne ton so ebobo kama good ni nyina eye characteristics ni nyina ye niema a eye sa follicle stimulating hormone no na trigger ema estrogen ovaries produce estrogen na follicles na wo hono no ema sa niema no ye nyina den eba it is ultimu so obi anyini nanso oni nufo oba a wanyini a abra nufo eden ema ye omobo nufo yes but wanyini so a wose nufo ne ba wose ba but eno no ama eno no che say there's a problem in the process of development no sa hormone anka wose etimi ma follicles produce ma breast no ye enlarge no anya adwuma na afi den so no ebi wo hono ma enwi a wose etimi ba ne ba bi no enwi ne ye den emma ebi wo etimi ba bet eba late ni nyina eye sa hormone na eye adwuma no eno na eboa ma sa problems ye den eba nti se ba se want me abo enufo na eno che se possibly no obetimi anya house ewo wawode eboa ma x a wo hono no eno so etimi nyini okay kosua na woto wo wode no mu no eboa ma na ye den enyini nti sa follicle stimulating hormone na antimi am produce eco stimulate follicles ma na nyini a o face some of those problems anytime make say how ni bi no eya na efiri adwen sa adwen to chima ontumi because your hypothalamus eno no signal signal to why or pituitary gland na produce this hormone no into hypothalamus entimi anya na adwuma and say pituitary gland entimi anya na adwuma ebe obe lack e wo ba bi e wo reproductive organ mu okay how ebetimi aden aba nti say eno no timi produce na bibia akoyie kama ebe stimulate ovaries no na good stimulating hormone follicle stimulating hormone ebe boa ma hormone ovaries no egg na wo mu no na anyini into egg na nyini wi a then na otukosua no ye wo bibi hormone ba ko so I friend luteinizing hormone sa luteinizing hormone no so no ebe boa ma why den atukosua ye ovulation okay into otukosua ni wi a then na kosua na fa otup fallopian tube no na akoda ba bi e frɛ ho ampulla the ampulla of the fallopian tube okay ebe kokoda ho nti eda ho no ma eda ho ye ready twen say oberima sperm ebe den ebe ba be hia no na a fertilize ebe timi aba be hia na a fertilize nti say sperm na ntimi ama a eno na ekwa abonten as your menses a den eba that is how I form yes nti the moment that wotu kosua na luteinizing hormone ema kosua na tu wie no a hormone for so etimi produce ye fresh sa hormone no progesterone sa progesterone no eno na prepare awode no prepare awode no na awode no I like obet a wako lay obet a obekokoda nti esiesie awode no mo inside na hono no yese bed na wotu kosua na kosua no den fertilize sperm ni wi a na afomu na akodrop wo your friends yeah wa wutwa ni mo awode ni okay nti ekotomu a then na start implantation na start mem na ekotale wawode no honam no okay sa na ya etie na ohwe awode no mu a at the time I prepare say ebeji fertilized egg no the air is say ohun say the watermelon sitie no pai mu a say the etie sa na etie eye blood vessels are aligning ope de ebe owo ho bi de kosua no be hia be nyini bia be form akwala ne bia no bibia ewom eduane ne bibia wom energy ne bibia nutrient bibia den ewom vitamins minerals ne de hia bia se be ya ebetimi anyini no bibia wo sa bet na progesterone eboa ema form no bibia wom nti se fole ho no bibia then na a implant na akotale awode no mu tale na start anyini enyini nti once enyini no na akwala no form ni bibia eden form ba kwan we na oba bia efa so etimi eden efa nyise emanenya yi dog say me wo awo ho how me pese metimi nyinsen na say stress ebedam so pia ebetimi asanka na mama de mehwe ne mo kwan se me wo no me nsanka na yes stress betimi ma hormonal imbalances na ameka no ebetimi aba ebetima ma hormones a wose o produce no ontimi produce a hormone estrogen eboa ma ovulation period we no nyina no ebetima ha na adwen okay because estrogen na control o menstrual cycle but
Can say oh we will be under stress. We will be stressful. And my messes no and by ye. Okay. And also hormonal imbalances no due to stress. A bit to a warno everything say a beba. Enti that dream be better da so a woman straight here be why am I and no so me am na basa. Yes, a stress eti more message so emba kra. And I say a bit more message say ba bra time answering say eba. Enti anu nyina ka ho be na oba bi wo ho abehu say na watwe mienu na nsebo no time na so no one man straight in 2 weeks time no be hu say wasa hu moja biem. Obi okra 3 weeks time be hu say o say hu moja biem. O say hu moja biem. Yes, a bit of stress. Will be a under stress, serious stressor, and mass some of those problems. No, eba. But then, men find no quantity if you try so work on or more if you should watch it. Be an ovarian issue, honoma. Okay. A massa, or message about a bra a time in this one, ya. Na ya, Jimmie, Ashama on them. Doc, ya be cause mbesi remo how common is infertility? Mona mo wo ayasabia ho a nkofo ba mo nchen. Saa how we say na esitie na ansa na no yimi we si ano nkofo dodo na ya na wono mebisa ya sesa wo peyefunu na ota hwe ni mu kwan bebre you are expecting it bia manti we say dem me hwe say me menstruation e ma ya say sa dan so odwene hu pie man temampa and no grass say do make no stress and if we are desperate na woni wo ho pa o hwehwe a ya na e din kakra. Enti ameka say corner omo ye counseling o koje counseling na pre-conception counseling na obehu say ebaka say to obo ase me ma wadwen enye den enna ho de bia na odadwen na usu esu na usu nyina no block chances a obetimi eden a conceive doc nya say wo so asem bia me ne me kuna hyiamu bia me ne na hyiamu bosumi we say na me hwe ani mo say date anka me menstruation beba no me hwe se nke ma oba bi wo ho abosumi su bia na ni da kwan se yi bosumi we de nya ade beba me bompa ye se ma me bompa nti e ba obahu se ba yo ya mpasa wo hwe ani mo kwan pia etimete kwa achiri yes and I make no man no mo bibia deal with hormones and na stress and I say ni ade bia even overexcitement etimi or tight with sesa say the yes oni jebro so a etimi sesa say the real message no e flow either say beba ntem and I say be ko anim yes e beba ntem either beba ntem and I say days I was expecting no be pa ho na edi maybe 1 week and I say some days and Sunday day yes doc afa kire ye mumu na mo clinic ho say would wani ebu a enipa be se du eba ya sabia ho begia ya sa emududu o say na ya oso hwehwe awo akira kwan how common is this infertility omudu no nipa be 10 ba obanya amuba ko mienu bi a omo ye den eba hwehwe awo okay yes e ya de e ha adwen e ha manfo bebre e na de ne say obokono na oba no nko na eba because oba ma no say ono de oni problem bia no ono oba bia wo ba ko nti odwen say wo ba ko no oni problem bia biom nti oba no na e wo say yetimi check na ye labs na bibia scan na bibia ye okay na mom awo no emma eno no say say spiritual and I say bisa bet ka say me say adwen no say pituitary gland e wo disorder e betimi ama hormones a wo say produce no produce until your factors are emma awo no din a one pituitary gland disorders emma hormonal imbalances den eba follicle stimulating hormone na was produce no entimi produce I was say ovaries I was say entimi produce estrogen no and also entimi produce enti ni nyina no agina pituitary gland anka I was say entimi ma message na follicle stimulating hormone no ovaries stimulate ovaries na ovaries na produce estrogen produce progesterone emma etimi di n'adwuma yi emma obi fa nyinsen no antimi anya adwuma nti ana anya adwuma a then obehu na bibia obe check obe x-ray na say wo dey okay ovaries no and also appearance bibia okay na mom awo ne mma and no che say hormones na any nya den the production na say imbalance and a massa how no den eba under the factors no emma awo den your ovarian failure ovaries na nka I was say etukosua no and also antukosua okay nti say anu na antukosua nkura na o message so emma o message emma ka say ovaries no
yet say I don't know eso we no mu kosua no okay kosua no wo okay na kosua no otu kosua no wi a ye wo bibia ye frɛ ne corpus luteum say ohwɛ screen so a obehu say e dey say cow head those days ana ye frɛ say cow head I say na saa na ne horns na ho no saa na eti okay nti saa sac na eso kosua no mu no your friend of copious lithium. Into oba said ya try na say ya die no na wo friend say na ntweti no. Na ntweti say ya your friend. So sha I will host. Yeah that was. Enti say otokosua ni wi a saa sac no e produce hormone bi a friend progesterone. Okay. Na saa progesterone no e na make na e na kokosiesie awode no mu. Emma nutrients, emma vitamins, emma minerals bi a ehia say akwala ne babetom anase egg no aye ovum no se babetom a etimi nya aduane etimi nya honden na enyini now se ko ba se ovaries no antimi am produce egg na sa process we nyina no asizi okay enya adwuma sa preparation na wo se progesterone ekokọ prepare awode no preparation in maso se preparation in maso a o message nya den emba se o message ma enam niema ba ko mienu bi si na ma ne nya den emma eno no kire say ovaries no antimi enye na adwuma okay ebi on so ovaries so no etimi nya problem bi a friend polycystic ovarian cyst eye PCOS sa PCOS ya de a eye very common na e hamba bebre okay and mostly no eco we surgery okay mostly eco we surgery say ye be your operation na ya yi sa cyst no na say etimi twa we ni nyina akra ye den efri so because eba emma ovary no eye dene esan so hihye nsuo se de we a egahye a oye poponja no sa etimi pomponya good etimi ovarian cyst no etimi bo pomponya sa ewo ovaries ho na ema ne honam na dendende nti eba sa na increase hormones bi a ye friend prolactin oba bi a o akwala dum ne nofo eno ye hormone na eboa ma nofo ne den produce eba nofusuo ne ba sa prolactin ne ba so a suppress the production of estrogen it suppress estrogen ya de a eboa ma menstrual cycle e ko yie be ko ba se progesterone no prolactin no do so a suppress no and nti na ye wo lactating amenorrhea oba akwala no nofo a ne menstrual ye den emba just akwala ne twa nofo na asa because prolactin ne wo so no nti a press it down of yama we no kofom estrogen level and ka wo se boa menses ko yie no e boa ma ne kofom nti wo obi a wo polycystic ovarian cyst emma prolactin a ye hormone no e ba be doso okay doc yan sure we say physical symptoms be like abdominal pain etimi esi anase etimi ma infertility ba abdominal pain no ye sign na e kire se pelvic pain e ye sign na e kire se wo sa polycystic ovarian cyst okay say we obi a utanya abdominal pelvic pain and say severe menstrual pain and say ugeni weight and say say o menses ba abra time any time I was say ba no enso ye na aba and say onya spotty bladder ni nyina e kire say o problem no akwa like wo sa ovarian polycystic ovarian cyst PCOS no just say o kona ya twa scan na ya hwe ovaries no ye hwe a na no a then treatment bi a wo say o de ma obia no na wo de ama most of time no den say aduro be ma na den akọ nti akire no ye ma ya na ye ma o ye operation okay ye kwa akire a dodo na de no ya na obehu no na akọ akire waka say maybe a simple cyst and I say ya de a ebejai na obehu na akọ akire nti say ohun say wo severe pelvic pain we obi a menses by before time we obi a o gain weight and I say ohun say enwi start to body no more I say be irregular vaginal bleeding who experience sa na ma no nyina no eye niema na eno so ba ema male hormones na ewo mu no so no elevate eno so increase nti sa male hormones we no nyina ewo a increase no ema o chances of delivery no very low wow ema etimi ema now your other factors are ema awo edin back also tubal blockage yes. Okay etimi ba say o fallopian tube no blockage asisi nti eno no si a ema awo no otukosua a eni kwan a betimi afa so aden akọ koda ba bia wo say sperm ne ba doc ade na ya na mamusimi pacho
the most common cause PID, pelvic inflammatory disease. Oh, okay. Ebi also accident or any accident be. And I say be hono so and for me ye. Okay. I would there no troops no to be for me ye. But the do na no infections be a wanya. Sompa 106.5Fm. STIs. Okay. And I said just ordinary pelvic inflammatory disease. Most of the time it's caused by this PID. Okay. STIs. STIs. And no na ya edeba. Inti ano no sa ba Emma awode no troops no etimi tale Awucha no. yes etimi tale Okay. nti tale sa na ekwan ni ho a otukosua betimi afa so eden akọ ana se woni bema hia ekwan ni ho a ne ho nsuo no ebetimi eden akọ akosua no nti eba sa na enyisen enye possible Okay. yetimi wo ebi mo nso na wode no atale inside na atale sei akabom okay tokoro bia ni ho hey yes ebi onso a esoro no etimu chemu sei nti eno so chemu sa nso a tokoro na wom no esra eno so ni nyina ya congenital abnormalities a etimi ba ye dia wo nipa no ena bi nso ho no ma enye yamfa wo no but then infections STIs ne sa PID na make no ena etimi kwa command sa problem no na se obi nso wo wie na awo na chie bia ye ne cesarean section bi CSC bia eno achi no nso sa ne awo kan etimi si operation achi no etimi se nipa nya infection achi a okay infection no ebetimi ma sa we no scar ni we na form ye no etimi tale after the CS kotwa ne kuro na ewo ho ne kotwa no ebetimi ama otimi nya infection okay until at the end of the infection time obetreat infection be we na we no akamoa etiye nti awon de kwa awo mu a payebo okay nsem bebre na etimi si ebi onso a na wode no so no anu honom no a cervix no bibi etimi block ho kwan okay ebi ni fibroid ebetimi block ho kwan cervical cancer anase bibia betimi asi ama kwan a sperms efa so ekọ no a entimi nkọ ekọ fertilize egg no etinyi na ya factors a ebetimi asi ama oba entimi mfa nyinsan ena afa de nso ye other lifestyle a ebetimi asi ho kwan ema awo no emma eno na nka me ba soi ema bi wo ho a wo mu bu bi papa yebu didi sa ba nso wato mo ntentan ebe wi ache ne yesi anu so etimi si awo ho kwan alcohol yibi a esema bebre eni mema nso okay I don't know na etimi ma hormonal imbalances eba easy okay nti mostly so yo ba we wadwen so obewo a alcohol twe ho free alcohol na we obi so a we be ma ope awo a alcohol twe ho free alcohol ho enye saa ebe hawo oda achintama woni be bre so obewo no na awo no nye den emma because alcohol no already no I destroy ma hormones a was say produce etimi ma ovaries no etimi etukosua na ovulation ekoso no entimi nye den emma so ebi also a contraceptive pills ye ka say ebi no emergency pill a maybe once in a year na enti ye name no emergency so wanya emergency case a ontimi nya ho hwe no already no you are having sex every no within 72 hours now one nom sa pills no 3 days no okay. Now one nom sa pills no one nom sa pills na eboa manyinse no entimi nya den for me okay but obi nso just say ne boyfriend and friend no and I just say one nya na jonso bako ne boyfriend ho na sa emergency pills no na ehye ne back mu o de ane da de bia enti o ta nom sa aduru na ema ohun yisu na wo ho no eye twan eye troka nti ema sperm to mu a entimi swimi sperm ntimi nya den emfa yisu mu enkokodu ba bia wo say den eko nti wo no wo ya sa type na awo no emma wo na obe have sex na sperms na den asamba out no ko say mo ya troka nti ema ya friend is enkonkonti ba ntimi nya cervical fluid no aya na very thick emu api ba wo say emu no ya obi kakra na o matimi adware mu good na ntimi adware mu ko okay but wo de no ebe ya troka na ntimi nya den emu be ya du good ebi ho nso a ebe ma wase kra na spermicides sperm tompe na awu yes wasene yehye ebe yehye and I say spermicides no che say maybe say o hwe condom a ye de spermicides e wo okay and near ma and I say dru a ekum sperms no
condom enti wo de gumu a na sai duro no ebeboa ma sperms no ade awu enti wo ase no betimi akodane saa ade no ebetimi akoba say wanu maduro no enti no ebetimi aba say sperm bia to mu pe entimi survive. Doc, ya beto aso ansa de wo boss we condom se aye ye friend se me mrante yo mo fi ase no ma wo mo ebi wo mo yisu bi pen wo se adro bi wo mo etimi kum spence. Yes. Na adanti na obi wo ho ne oba hia wa hye condom yi bi na ebi a true hyiamudie ne na se condom ne pae na set ya emanyi nsa etimi ba wa bla adro mo ebetimi akum spence no. The ene say lubricants say wo mu no era me kan spermicides no wo mu. But then enye sperms nyina na ebetimi akuno. Obi wo ho ne ho de ne eden. Good. Sperms no obema bia no at a shoot o ejaculate ana say opia insuo na eba no e wo say etimi ye 20 to 30 up to 40 million sperm cells. And I shoot at a time. So, you bear man up a war between a war. Or sperm count no. I was say it mean 20 to 40 in between 20 and 40 million sperm count. At a point I need panel edge. Yes, or pin so now. Open so now. Come where was a woman and 20 to 40 million. 20 to 40 million sperm cells. Into obi the Andrew science or no so bet me a crab won't me. And on I me be a problem. Problem I want to the best next week said there was into Sawe no sperm cell do draw way I will go. There when to me coming in that instant. A baby to man acquire day. Into a binya quina et me to mua and no acquire to me a journey. Now bet you are driving Sawe no na a cock of fertilizer. Mamma be once so cry so moshana or more baby are no more. Omuni so mo kumuni nyina wi o sese it is Doc unti to asoma ye enti se wo your ba ohwehwe nyinsan a ovulation period wo se wo ma wani nda ho e ma bebre na ennim say this is the time o tukosua na o tukosua se wo yo bi a onnim ana say afi na wo te sa asem we a hye ne nso se wo panyin san a omo kunu mu wa broche ni ade ana se ukunu eti baabi a wo so te baabi na wo time ho na o menses na ayi o menses no onya o menses wie na o ma okunu ba na o pese o ya yi that is the period o pese o se o ma okunu ben o o chances of getting pregnant 90% no yeah ovulation time na onya o menses wie a na menstrual cycle wo Sompa 3 to 4 phases your proliferation phase regeneration phase free regeneration phase ovulation phase ovulation phase where you know secretory phase after secretory phase no then now I call menstrual phase it's 4 phases me ntwa no ovulation period we say in church na me pese nyankopon ya adoma next week card beto screen so na wa kyerɛkyerɛ ye mu ye na nka ye hu paa ye de wo kyerɛ sɛ ya na me hu sɛ omo de colors ya ye color red wo me yellow ne de akeka ho no na wa me ye hu nti e basa na obi a opese wo fa nyinse no na wa hye ho nso na emomansa na next week beba no boye nkyerɛ mu enne date ye on the 4th enne na mebu me nsa ebre ben na be ye me ovulation period and as ovulation day first on the first na ba started first na o menses no 4 days and answer 5 days 7 days na normal year oba bia no but onyini kon no na o days esote eno no che say o chance of delivery no eso na ete no yes mostly no the most fertile age in between 18 to 30 open year 18 to 30 that's the time oba be very fertile a obetimi a woman na year but o draft 30 now 435 e kona o chances of delivery no very low that's the time also menses no start here then so now say o menses eba on the first start on the first yam fa say o china 5th and o menses no ebetwa nti etwa o a grace period of penyin sen a mo hye no so omo a family planning obibi kakra na mo dwane ko family planning se ultimate we na se a
who he has a family planning. Okay, where natural way it's natural way I protect you. Contraceptive. Yeah. Good. Okay. After our menses, within 1 week, you know, or an fifth, fifth. On the 6th, 7th, 8th, 9th, up to 10th. So days are me bubono. We are free sell with Nafa. Bema, I better on penny say this is the best time I would have a sex. Okay, from day 1 now. From let me say from the 6th to 11th. Okay. You say 6th to 11th. Inti me fan say doc say tiemu ya me fan say ne on the 1st and up to 5th menstruation aba. Inti obi wa okrampa through menstruation obetimi have sex. Inti through that now up to 10th to 11th day. 11th day. Oh yeah, you say obetimi have sex. Obetimi aya without say one pay. Okay. Now, every hawk on the 12th, 13th, 14th and obetu koshia. 14th and obetu koshia depending on the cycle. Okay. If you are more short cycle, if you so while more long cycle. Then you know you bet reach later. Okay. But then say on the 14th day no, adia obe huni say on before the 14th no, obe say body temperature no I increase kakra. Kakra. The reason is say progesterone, luteinizing hormone, and I say corpus luteum now produce progesterone. Increase of progesterone and a body temperature so basal. Okay. Kaisa me say a hormone and no I could see a wood dear. A train say a cushion beba any egg no na enyini. Okay. So what I say? Good. Inti sa hormone produce na e ko siesia wo de mu a e ma ohonam no o body temperature no e increase kakra bi like your normal body temperature 37. Okay. Inti wo de obetima nya 38. Inti wo nya 38 a eno no kire say wo de no obetu kohua. Now obe wo say nsuo bi a e twan kakra. Nsuo might said the kosia white no nsuo na ye kan no wo say nsuo no eba wase good so wo say nsuo na eno ya sign na e kire say wo be den wo betu kosia. Okay. Now on the very day wo betu kosia no wo benya sharp pain ebo either or left and answer right side lower abdomen or yefunu a wo yema e wo oyase no wo benya pain na preko pena pain na den account preoccupy. Okay. That's the time I want to Cosiano. That will be on the 14th day. Oh, okay. Just yes, because corpus luteum now is so Cosiano. A rapture, a pie. Okay. It's a pie, it depends on eba. Okay. It's when you're sharp pain. And no matter a bimo de bar or multimillion shame and ye. Into a pie, then not one your sharp pain. And real sandbar, I was who say. What to kosia opa wa that is the best time obetime have sex. Okay. Now eno achi no obo say honam be yede de say oni be ma be den e beda aso ohon ya ode like utimi ko rua mudu nim good say ye hwe amwa aponche say ana say nantwie o say nantwi ba na say aponche ba o start say ofro ne yonko ba zinka ye mo asasa na ye bebi heat period nyame abo nipa ana say bo mo ne nyina in such a way say bi sa ba na o mood mu a na wa ye bibia ma be ma na hu say o mood mu into at that time no ye nipa no be ma de ho kan kakra pe na wa say den afo okay but say o ye obi a on hu sa ne ma we a say no so say estrogen level and na drop it. Okay. The estrogen level I drop it due to aging, due to any problem be my estrogen no anti-me I increase and I say I will formula. I think I quite actually. What they say the way I be my dinner who can was before no because estrogen go for my I say dry. Okay. My only I think I be but say be okay at that period I want to Cosiano or come back do say only be my bedding a baby. Doc, I be I do more de. Ebi te ase o ma so saa o ya o se o me ni problem oboa o mu tie obi etie sompa se we anya san chechire we ya eto da bia ya na na ma kakra bi na ya na ayo osi akwan dia ma awo no utie healing point dwumedie e wo Sompa TV so afeta 1 TV so Sompa 106.5Fm Accra ene ada affiliate a wonom so ewo my Ghana yafana ahodo nyina YouTube ene Facebook no nyina so yetwa live fe wo ho akasimedu na bre na ye be na ye sori adwa so ye hyembo se
yenya this particular topic a lot ewo ho a courses ne kra doctor enwie wabɔ kakra bi so to da bi e ma ne bi wo ho a wonom timi gyemia ohun se be wie akire no ada ne be ma obehun se be wie akire no obi na didie keke o nti na ayi osi akwan de ama na awo obi wo ho adidie keke eno nti na wose wutie healing point dwumade doc wadaroma wode ovulation period no ama ya wie no yemfa se ha na yemfa de aka ne share so kwatwe adaka mfridge nyame ya adomo a da sene bibia ensi a yebeba asaba beto aso ma yenkwa ya frefo na obi wo ho na questions ana se bia or suggestion bia obetimi de add to yende ya ye ka ho asema ma no 0260 196064 0260 196064 ana 0260 196065 0260 196064 ana 0260 196065 Uwa questions be ebisa ewa wo ho a ebre no ene. Hello mpacho healing point so nie yamu adwo amu akwa aba. Hello. Me bacho me do food din baby akasa free. Hello me do fun pacho ete won ka wodi ni baby akasa free. Ebusia yenhwe na yentimi entie yenua ono so waba so. Hello. Pacho di ni baby akasa free. Hello yete won ka o. Too bad. Pacho monka fra 0260 1960 64 and 0260 1960 65. Me do from Pacho di baby akasa free. Hello. Wow, what is happening? Hello, good evening. Hello. Me do from Pacho di ni baby free. Pacho, ya friend me still am get free Mazi Macro. Mazi Macro Pacho my entio. Me Pacho won temenka. Pacho yetio kasa. Mazi Macro yete won kasa. Me Pacho friend me still am get free Mazi Macro. Okay. Me Pacho me was severe menstrual me Pacho me was severe menstrual pains pa. Me pese me ama ma wo 7 na ye bi ama me. They say me bisa doctor said there na ebe me ya ebe timi aboa ma wo. Mate menstrual cramps mpacho mate obeyi wa no why. Hello mpacho good evening odini baby akasa free. Hello. Pacho o frya menti afidie no yankasa mfa phone me yete won ka odini baby free. So sorry mpacho wa beba so bia no na wadum wafidie na na se wafiri ho na yetimi akasa fa phone. Hello good evening. Me do from Pacho to me can good evening. Good evening. Abra Pacho man so kakra na yentio. Pacho, no me say the doctor say no severe menstrual problem. And it's very affecting my one. Menstrual cramps is Mati. Hello. Doc, you menstrual cramps, abami entie we mra. Hello, good evening. Hello. Meda from Pacho di baby akasa free. Hello. Entie radio na se TV no wudi ni baby afre free. Kafra. Hello, good evening. Wow. Obana wa num wa fidie na yentimi no won kasa mesra ye hia se mo so beba so bi. Hello, good evening. Good evening. Pacho di ni baby akasa free papa. Techima Pacho jina ye na yen kasa ye tie o. Hello. Me Pacho sa bra biem na wa ine tete konti ya nte won kan ye.
Hello. Pacho, you free mumaye, you free. Pacho wa beba so no lower where you na maye why. Hello, good evening. Me Pacho udi baby akasa free. Sompa FM. Aya semo madaroma ye ne mo na edi dwumai. Wo ba na watwe ho afra fidie ne ho na yes nya feedback. Wa wo gina so Pacho wadaroma twe ho fra fidie ne ho. I know abekatina ama program na yibibi misilo. Doc, obisi menstrual kan nipa mienu. Hello papa mpacho wo teme nka wodi baby akasa free. Hello. Pacho di ni baby akasa free. Oh. Doc you ya no maye. Nipa mienu no mo say ayase aya na twa wo nom o ma ya sitimi ye o mo ye ntai bia kwayo consider de ama wo ma wo menstrual pain no something normal. Okay. Oba bia kwa wo a onya ne menses a obu ne nsa e wo se onya pain. Okay. Insan se wa wode no ye ntini ene moja na afefa ho. Sa ntini na afefa we no ho no align with moja fele ntini ni nyina. Okay. Enti se mbra no so sa o menses ne ba epai a then na wa wode no contraction ekoso enti contraction na ekoso no na ma pain no eba nipa na eba ma yemra sesi a dog me do fon pa chawo din baby akasa free Eva chawo ya family rose me kasa free ka chem pa chawo ma yenti o Eva me so me dia no me nya me menses bo me dia me fa bet ma me no ma dro me so am ntimi se ovulation period ni drum pa chawo ya wo hu Rose mpacho na me bisa se ovulation period ni dry ya wo hu Le bacho men check it out. Okay. Also wa he fa Le bacho mo asante fijasi. Efijase mate. Hello. Mpacho di baby akasa free. So my problem I made from a passion from Pacho akasa free for me dofo. because I think Kentampo de wo ben techi man. Timpacho ochire nyame ya adomo a na se wo chine chi bomodin na ekotechi man. Sunwa ne kwan ne so ho. Baby ana GN bank dan ne wo no. Ebe agenkwan FM ho na bomodin akone enye hwehwe doctors ne bi wo ho 21st clinic anasa ya aba ne ye besori e de betu dwa na wafre na wakoho wai. Ibi abe fine ye that's it. Ma menfa last call am pacho odi baby akasa free. Hello. Pacho odi ni baby afre free. Also kasa free. Am ponten pacho ma entio. Also up there why you no break enti ten no hu ye position hu ye na yente wonka. Yeti o kasa me hwese beba. Na me say doctor boy ma many oba na ya wo Oh, okay. Ma ponte de me sra o. O chanya me ya adomo a ehwe overseas wo na se onim ho. Ba bia Sompa FM e say ye we. Ase on 21st clinic kwa also hwe Dr. Salifu Yusuf why? A o chanya mbo momoden ko na onhwe mo why? Ebusia last call am pacho di baby akasa free. Hello. Okay, Mr. Frank Bacho yetio. Bacho, mimi na wife to bia onya ti o da days. Na chana se tini effect awo ana. Dada nyina sa na ti ana se ensesan ye na be mo ma na yesa.
Bra Frank. Oti enka. Kafra, ye bra na ye be Bra Frank. Ye de number ne beto justice yampacho ya afre na ye nin komo mo amo frɛ ni nyina mo divert course no enko 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 na doctor ene mo nin komo enfo yentimi mfa ko bia wa ha se nom ebiem nyam se mampontin de kentampo de no so doc o se ni period rose of free figure okay was se ni period no eya na ye but one ne ho kanisian so awone ma nyinse ne ma ehun so no sa esane banti nyinse no ntimi eno ye how bebre anipa bebre na omo pese omo hu se de ntina one be ma hia na isu ne hu isu nyina esan ba aye complain bebre na de ni enye se isu na ba no ni nyina na ye how enye ni nyina na ye how bi wo no sperm no ekọ beden isu na wo mu no en na ye den esan na chia den aba okay because of produce seminal fluid anyways seminal ye ka no sperm ewom isu so ka ho sa isu na ewom no en na sperm no stream ewom ojari wo mu akwa no bezinti oni oba hia na oni be ma hia isu no sperm ne de ekọ be isu na wo ho no enye ni nyina na be den ekọ nti e be san aba but then oyo obi a wo infections ha eptimi ma ni nyina den asamba because how no wase ho no enye conducive mass sperm no nti etomu a eni nyina be san na chi aba nti be good say wo kona omo aye labs na ya hwe bia wo urinary tract infection wo PID e twa scan no so a na ya hwe wo any infection bia na say PID a ana say blockage bi wo ba bia e ma sperm ne ntimi nkwa a then na mo bia wo say omo de ma no na omo de ama wo ne ya kan nyina wo ho nsem ne ho akwansidie nyina 21st clinic yema eba ewo ho nyesa yema bua ma wunyinse so ye be mo so ye oba o ba wo bank ne ukunu mra na me ka say last year obi wa be ya ma ne ba o ko wa wie na nka oba be di dance wo Sompa e wo Kumase be den na kwa ne wa ne kwa ne wa wantimi ama aso do me nim say bi duro nti akwala no how hard drain wo dey o se abahada ko pebre no ombra oze kwala obune ni nua mukura de bia apaketo no ompanyimfo se o nim say bi duro nti e won so de bi duro nko a na ni age kama nti ye bre na ye be nti doc wasem etwato kakra bi na ye mfansi wadaro ma ya fabre ni pi and then my birthday I'm in the low key I asemo I'm birthday I'm in the low key and obi ankura obi anim birthday but then and I am yes say on my and I mean shut the mood but my me fa we ma fancy why happy birthday to you, may God bless you. May God bless you more and more. Dr. Sister so nyankopon ko so ensure na o man kwatenti ahoden ene apomoden ewom 21st clinic doctor Blessed Foster on edge my phone nyina me gina o manemu e wo dwumadie so ene show no nyina dedicate ma happy birthday to your nyame enshira wo pi e wo see fancy aseno for 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic the aya wo sciatica fibroid de endien de ha wo bia fa enipadua no hote chima no fabra na yentu asema wo je bibi dro di nko ade a eho ene o last stop me di do Oheneyere ha ene e di dwumade healing point no AC da ada affiliate na wonom FI ni nyina so ase Sompa TV Sompa FM ma menna obrempon nana kwaku ampoma ase sanso na systematic price wonon so ebo me ma social media handles no bibia ekoye Dr. Sixtus baby a wo bia no eya na oda no wabompa ye de ama no erade nhira opi yakra mu nyina so one